Pozdrav Krešimir. Pozdrav. Čujemo se sve. I svima koji nas gledaju. Evo, Krešimir nam dolazi iz renta car biznisa i šta ćemo reći za ovu sezonu? Pa moram reći da nakon ove sezone su osjećaji podijeljeni. S jedne strane, potražnja se poprilično vratila, ali da ne bi bilo sve lijepo i idealno, problemi su druge vrste, a to je nedostatak auta. Da, to si bi ja rekao, kad smo bili 36. kao nema auta. Da. Nažalost, to se definitivno jako vidlo ove sezone. I jel se čujemo? Čujemo se, malo mi... Može. Velim, to se jako vidlo ove sezone, jer potražnja je bila velika i dogodila se jedna kontraefekt u smislu da su cijene isto tako nikad veće bile. Što naravno svi priželjkujemo da su cijene bolje ili puno bolje nego što su bile proteklih godina, ali ove godine je bio ekstrem, baš u kontrasmjeru od onih jeftinih cijena koji su znali biti u proteklim godinama po zimi. Ja radim ovaj posao 26 godina, nikad u životu nisam ovako visoke cijene vidio, ali to je samo, nažalost, rezultat situacija stanja na tržištu u smislu nedostatka vozila. Da. A mislim, aviopromet je na 50%, pa onda zapravo nije ni moglo biti nije ni velika mogla biti potražnja da je bilo normalni broj automobila. Iako možda je jedan dio gostiju svakako htio uzeti automobil, jer nije htio koristiti javni prijevoz, s obzirom na pandemiju. Upravo tako. S te strane, od kad je ova pandemija, nekakva potražnja je potaknuta isto baš ovim razmišljanjem, ajde rađe se vozimo u autu sa poznatim ljudima u tom autu nego nekakvom drugom vrstu prijevoza, to autobus ili vlak ili nešto drugo. Ali eto, kako sam rekao, u ovoj sezoni rezime bi bio s jedne strane idealna u smislu cijena, ali s druge strane poprilično loša u smislu nedostatka i dovoljnog broja vozila. Da. Jesu li se događale nekakva tektonske promjene vezano uz renta car agencije, da su neke zatvarale, je se tu nešto događalo? Pa načelno u Hrvatskoj mislim da, kako bi se reklo, svi smo uspjeli preživjeti, ajmo to tako nazvati, i ove teške trenutke. I ja vjerujem da je definitivno ono najgore iza nas. No, međutim, budućnost i sljedeća godina pogotovo neće biti bajna, baš opet, gotovo bi rekao, iz istog problema, a to je nedostatak auti, jer jednostavno problemi sa isporukom samih vozila će se nastaviti barem još 10-ak mjeseci, možda i tokom cijele sljedeće godine. A 10-ak mjeseci u našem poslu znači da je sezona i sljedeća, dakle 22. već praktički gotova. Ali snašli smo se uvijek, vjerujem da ćemo se snaći i u budućnosti, pa tražimo nekakve alternativnu dobavu auta. U ovim trenucima će biti dobri i neki auti koji nisu sa 0 km, nisu potpuno novi, naravno ispravni i odgovarajući, ali eto, da. Vidjet ćemo šta će. Problem je što jednostavno autodobavljači, odnosno importeri vozila nemaju ništa što mogu sa sigurnošću potvrditi i garantirati. To je apsolutno kod svih ista situacija. Usput nešto su još i auti zbog svega toga i dodatno poskupili, tako da i to nije baš pretjerano poželjno, ali eto, mogli bi reći očekivano. Ali, velim, ono što je, ja sam protekli tjedan bio na VTM-u u Londonu, na sajmu turizma, i ono što je zapravo nekakva zajednička poruka da svi očekuju nastavak dobrih trendova u smislu potražnje i da će biti sljedeća godina dosta bolja nego prošla, odnosno nego ova 21.
No, međutim, pitanje je samo o kojim količinama vozila ćemo pričati koji će biti na raspolaganju. A da, cijeli jedan dobavni sektor je u problemu. Mislim, automobila nema zbog nedostatka čipova, koliko sam zapravo uspio. Tako je, nažalost, mislim, ima svakakvih, nažalost, primjera gdje neki proizvođači čak zatvaraju tvornice iz razloga što nema smisla da izrađuju auto, a ne mogu ih finiširati zbog tog zadnjeg elementa, ajmo to nazvati zadnjeg elementa. I u principu svi nagađaju kad će se taj poremećaj stabilizirati, ima raznih teorija, ali mislim da prije nekakvog ljeta sljedeće godine teško da možemo o definitivnom povratku na nekakve ustaljene tokove govoriti. Da. Možda evo za kraj situacija da je li Hertz ili neko drugi kupio 100.000 Tesli, je li neko znaš o tome nešto? To je naručio. Da, imam svoje mišljenje, to je super, divna vijest i tako dalje, samo mislim da je to potaknuta s nečim drugim, a ne sa stvarnim događajem. Između Hertza i Tesle, moje skromno mišljenje, zato što je Hertz nažalost prošle godine uslijed pandemije na globalnoj razini odnosno ušao u probleme, pa sad je u nekakvom restrukturiranju i tako dalje. Govorimo o franšizi kao takvoj, ne o kolegama koji rade u pojedinim, pa tako ni u Hrvatskoj. I mislim da je trebao jedan PR boost sa te strane, i kapaciteti na Tesla vjerojatno nisu toliki da bi mogli samo spomenuti Hertz, ali ima sigurno malo prodaje. No, svakako hvala jedna inicijativa da se električna vozila što više uvedu u rent-a-car flote, i to je sigurno jedno od smjera u kojem će u budućnost rent-a-car generalno poslovanje ići. Misliš da je rent-a-car za 5 godina da će veliki postotak biti električni automobili? Biće sigurno veliki postotak. Preduvjet za to je sama mreža novca. Dovoljno pokriveni, međutim u sljedećem periodu sigurno da će se to jako promijeniti i biti bliže nekakvim skandinavskim zemljama koji su puno napredniji u tom dijelu od nas. A mislim da je nekakva budućnost daleka. Da. Ok, Krešimire, ja ti se zahvaljujem, malo si bio dugo čekao, si se na početku uključio i ja te pozdravljam i možda da se čujemo tamo pred početak sezone sa nekakvim možda dobrim vijestima. Prvo da će biti automobila, a ja sam siguran da će biti turista. Hvala na pozivu i lijep pozdrav svima. Pozdrav.